biashara thokone ya Chogoriani bakuromba ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki gutonyera na kubonokia njarene cia baria bakuganoka bakubainyiria gwikira kirore kandarathi njeru kinya kethira bari na ingi cia miaka 3 barikitie gukinya kirore ni bakuorota MC wa Chogoria Franklin Mawira na ngavana Ojo bakiuganoka bakiri onde utongeria bwa thoko bwitite na mbere kubanyamaria. Mati Mugambi na raniretie na biashara baba na thikira kiriro kiki yao. Baraka ka nyomba jago to kama neja kama ta nyomba jia tume to dimbaoni. Buge bwaringi biashara bataoni ya Chogoria bara bakaraga ibanda ni birabia kiro thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bagitanaga mbetwa kire thirikari nu bakiugaga ende bakuinywa na agreement yeu ne baregete gutonia na agreement ilande na wane ya 2019 ila ya miaka 3 agreement ya 3 years ila expire 2021 na kuma kagita kau tutenenethwa twina agreement yingi leu agreement yeu ne tumeona tekele social media na agreement yeu le testi katukuregana nayo nonto bata involve mu kiama no liko bariuga mawitiganirio bara betiganiritie na thirikari nu mwanka wa ngiri 2019 mwanka wa ngiri 2021 imathirire inya na kuma kagita kubatoro bethirwa bere na mawitiganirio mangi na kwogu maraba kwirwa bekire kirore kagita kabatikomenda na batikomerewa batikunenkela mtu kope enukanayo mtu aledi na kibande kiae aleketie na revenue officer either return a license bakina tigwa nayo au lakini agreement yone to lekete kumenya ina clauses ile ite gutukenia at agreement ni ya mwaka umwe of which the initial agreement yale ya miaka 3 Nwa wejolirie wengwa kana mbera maito saina no to kulikia ke ukulikia randu yaku inge ninge na saina na mya randu la gitatia nile unkwe kiama geto gikiuganika nyomba mtu aisanya agreement ile ya mwaka umwe nintambire kumethoma ndo na miwani ntaina ya kuraira mbona ni mbida saina na wene wejolirie wengwa akena mbira saina kwa guo ni guntega ntegiro ntutega ndagitega atia bagitumanaga ntumwa kiri ngavana wa kaunti nu Muthomi Njuki uraretire murandi wa kubakira bioski kiri tauni ya Chogoria bariuga na bateri koja na kubegua nontu ibakumba kwithirwa bakinyirika bakiriaga into bingi utheri muthenyo umwe ngai atwiguire kiaota traders ba Chogoria tutwile gwitie tukimanaga tuona mwana mujiare wega tangavana Muthomi Njuki eja turutare twari rungu rwa mbao bamwe betwa na thaino tukwaria nagwe ya kuri mwana wagwire kibandani kume guru kwimana mwankande na agia thina mwanka omndikagirikaga mauntu mama ndina ma our MP kareke mpiuki atikumamenya ngavana wetu Muthomi wa Njuki obisini yae atikumamenya kwogu ni nkulomba kiumbe kefiti giki kiyagwa kanso Muthomi wa Njuki ni atonyerere kale kwa mpiuki ni atonyerere mawira wetu eta MCA ni atonyerere gutwika aringi biashara baba bari bagotiga kuria nyomba ino cia thirikari kiugo nontu gutari kioro na nkinyo theru kiri tauni ya Chogoria bariuga ende bakamberia kuria nyomba enu na gutikagite muntu karega kumeria kenda bona kana karutarirwa kaguta na iyo skini jietu kabera karare unu twaleo wakaire na twauga tutiria nyomba no umde twaja na prosinji akuga tukaria nyomba nikenda twere watiri ni kuria nyomba kwina thina tutunywa nyomba kana ni kurega kuria nyomba turegete kurwa maendeleo metu tututiruthagirwa kana tebu kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbetagwa Mati Mugambi.